Sanibonani kuphi nokuphi la kufika ikhulumo manje kubuye la yena mathinta acebisa intombi zami mshalazelo waze umshaka abatali zami qoma sangoma sani sengoma empilweni lefica solution ngayitshela ngathi umntana umuntu anqomana ngomba ukutshela la njalo ukuthi usuku lakho luqala ngicela ushare ucomment uphinde usubscribe futhi ukhuluna konke umusubscribe ayikho imali yakhe ehambayo kodwa ke uzothola i-notification njalo ke mangabe sifaka i-video phambili ngani zakwethu zihlanganile ke uNgizwe noKing Zoso njengoba wazi ke ukuthi uKing Zoso ujwayele ukuphosta kakhulu lapha ke ngaye uNgizwe lapha na ku TikTok babe sebehlangana uKing Zoso wasethola nethuba lokuthi ke ephathe uhlelo kanye naye uNgizwe mchunu akakushiyanga ngaphandle ukubuza ukuthi ubani yena lo ziyakhala manje yabo wase okukhomba ukuthi bajabule kakhulu yibona nayo ivideo ngene kwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu kodwa umbukiso omunye omkhulu obhanyabhanya ungale ko TikTok futhi nje King Zoso News bese umthola njengoba njalo bephethe umcimbi lapha ke eThekwini ngana kwethu mina sengicela ukuphuma kanje.